King Rod for 500 pesos. Apong mayatan. Kita man. Lalaingan nyo, iti mangi text, itinagan nyo, edad, address ken, no sino iti barangay captain nyo dita lugar nyo. Kantay pa ulo na dating nga sonata. I-text nyo lang apo dito, official text line tayo. 0915-071-3686. Oh, this is one way kung nakakontatayan nga ipadahan mo dagiti ayat, dagiti taong nga ayat iti for dagito. So for 500 peso load equivalent nga mabali nyo mag-ipadawat ka dagiti kakaanakan nyo, kapag ganyo tatang nyo anak nyo, karo ba yo. Tas siyempre no 500 dito maibos nga dagos isong ipadawat na malang. So dahito yun na po, iti may kaalo nga dat-datlag a sonata courtesy of Giovanni Vizcara. Tapos talaga unin natin. Agkaiwara ladawan mo dito'y datar, kaya't kaatawagan tadya kung kabailan. Bareng lang no syaket malagip mo pa'y tagdi ka na malipatan. Labes sa launan agmay sa aket masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak kabaelang tamasapul ka. Ket jak san nagbiag noan kat denak tamasapul ka. Agsyatak man ti araket agpaspasungada, bareng nudum teng nga inak nakairwaman. Bareng lang no syaket malagip mo pa'y tagdi ka amalipatan. Labes sa launan agmay sa aket masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak kabaelang tamasapul ka. Ket jak san nagbiag noan kat denak tamasapul ka. Whoa, whoa. Uray na sa emngem tay awan rik nanan. Labes sa launan agmay sa aket masapul ka. Jak kumara tumawag ngem jak kabaelan tamasapul ka. Ket jak san nagbiag noan kat denak tamasapul ka. Tamasapul ka. Tamasapul ka. Biro ka nakatadaw. Wahoo. 300 to damin. Pagbirbiro
kakangita ta dito yun. Okay, data po nga sunata kita na iraman sa first album entitled Ilocano Versions. Ayan na po, kat masarakan na po dito sa iTunes, Amazon.com, and other leading e-music store of any platform kung kunada. At nagatuti sa mong bat nga mahangkupay apo nga kinita ta maulaw ka Mildred di kinaatuti sa mong bata. So pagyaman namin apo, kada kayo amin apo nga nag-effort nga nag-text, but may salaeng iti mga bak. Ayan, nagkaliso nga kalalayngam ti kita. Iti pagkanurutan ito tayo ngayon paulog ta with your name, age, address, name of your barangay captain, and of course the title of the song. Ito lang ang official text line for you to have a chance to win a 500 peso load courtesy of our kaanakan ay, ada na nga ba kaya? Na-for ka na kan Giovanni Vizcara of Ramon Isabela. Dating order na po, 29-year-old from Pongpongan Jones, Isabela. And iti barangay captain da is Marcos Damaso. Iti title of the song is Tama Sapul Ka is correct. Apo, isumanente ng Karapangabak talaga ating nagswerte da ito. Anyway, she was there during our concert apo sa J. Jones, Isabela. Talaga nga nag-reach out isuna just to be with us. So haan laang apo nga dito radyo ti na pagdingdinggan na kada kami talaga mga kinayat na apo nga makita kami ti personal. Ay wan sino man di ubing nakigrupo picture ta kanya ta kanayan latang adamet ani Rumbawa. Jonel Rombawa. Yan. Thank you very much, Balong. Ambok nga umisisam ka mamanen itatang kanito tanang agmamanen tinagam mo. Kahit sa pilo kumataado pa itigig mi Tita Jones. So, makadwa na kami manen. So, congratulations to Ross V. Reyes. Ika manen ating kuti na nga pagti 500 pesos. Ado tipim mugtong haan apo nga kompleto iti data nga in patulod da. So, the next time apo, damtang basit into the third set. Mangtad tayo iti gas range. And of course, kwarta pa ulit, load manen apo courtesy of our friends. Nag-text ni Kabagis Bigoy. Kuna na kantaman nga pang biyahe Bagis nga nag-request nak kuna na. Pang biyahe. Well, natin ay Bagis na bagamalam nag-request naman ti pang biyahe nga tugtog. Salamat. Aji bulan sa ticket ko. Gagiliya man dito. Bulan Ilocano version. Oh, Ilocano version. Okay, nga rod. Ay, ket, dahito yan na po, iti pang baka numaidong parang madagiti agbibiyahin. Dahito kanta. Patay tayo dyan. Anyway, keep safe and do not listen to his song, his version. Apo, ton i-concentrate yun talaga nga madi. Iti mapasama kata kayo talaga. Nga. Because you nailed it nga kunada. Kaya makita mo at no kasano. Ano, you nailed it? You nailed it kunada. No, anak kayo na mo na dyan? Sinalit ko na lang. Alaka. Haan, yun na yun talaga nga you give justice to the song. Kunada pwede kita mga manirib. Oh, you see, manirib. Manirib when it comes to music. Nalalaing ka kanong dito original. Ay, hindi. Nalalaing ka nga bumulataw. Parme. Haan, talaga mo. Sakti mang panaklik deta, we will not be here. Nuhang ka nga nalaing obing. Nalaing mo lang ni JK. Of course. The original. Siyempre, sa bali lang ti Ilocano. Sa bali lang ti Ilocano. The love for Ilocano music ako nada. Thank you, Kuya Melvin. Thank may you. isang banag apo nga pagyamayaman namin. Kada kayo amin nga nung mga agbibuya kada kami. Because of the love for Ilocano music isong adititi amin. So, ladies and gentlemen, without much ado, the great, the only, the one and only Ilocano singer on the right corner with 4,678 pimples on his face. Awanan. Ay, wala na. 32. Makinis na yan eh. Makinis na nga. Nag-aano kayo, ha? Hindi kita inaano ha? Makinis. Nasaan na makinis? Ayan o, ha? Asan ang muka? Andito. Wala akong makita. Okay nga Rod. Carlos Labajos Buwan in Ilocano version. Mr. John Mark Pastor. Operator. Embalsamador. Siyempre bulan. Mana? Kukwa naken kukwa kamit lang
Pintas ka ang mingmingan, ket itangag may saak. Umay nakadmet abayan, tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipupukkaw, ti bulan aduyaw, kagurak ti agbiag analiday, ragsak ko sikat gapuanan, mangnamnamak inggat lumakay, may kantainta iyuldag. Siya din nga da. Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipupukkaw, ti bulan aduyaw. Yeah. Para katagitin na kainuman. Gutok puso mangeg, katay-tay akan kena agsub-subli, dito'y ayan sikat biag ko, siksikalat paguyusan. Dinggim to'y pusok ken rik-rik na em tinak marik-rik na. Woo! Ilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kan tinak ipupukkaw, ti bulan aduyaw. Ata tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw. Dinggem ka tinak ipupukkaw, ti bulan aduyaw. Yeah. Kuna ng aming kanyang balong, hamuunay nga sila seryoso na kanyang abana. Kunyamanan. Kita man, kata.
Ja amo no bagiya pa nakakang ospital at ang arami dam. Apa yan nagkanta lang mo? Nagkanta ka ng Diyos ko, pirmi nga. Sa kilapayag mo? Naglitom da kita kukum, nga nagpupukaw ka to. Danagan naksa. Sa balin sa mo datang arami dam. At sa nga kansyon data. Dan sa kaungo mo nga talaga. Ibagam lang. Ibagam ta sugudon ta. Nasumar parikat ta pusom. True! Ano yan, hindi nga Gina na yun. I-contest mo ata, Jay, tawag ng tanghalan pag numawatan Dante. Ano kayo yung kinakanta nito? Kung kunatan Okay, that's kunatan it. Ni Jaya, damagan na. Jaya. Bakit kaya yan ang kanta mo? Di ko maintindihan ang sinasabi mo. Actually, no, tulad ti pagtutungtungan tayo ka talaga nga. Kita man Ano na naman? Ado, iti nga bali nga tuladan apo dito yung obing. Kaya na may isang talent na pa, kaya tayo inurumabiin. Ano na naman? Agtubon, ti payak na. Ano na naman sinasabi mo? Okay, for 300 pesos, manan. Apo, madi agwat patingga, iti blessing, apo. Courtesy of Engineer Rodrigo, Kokoy, Terte of Oscaris Ramon, Isabela. Hantang nga parikatanen, dagiti kapag ayam tayo nga taga Ramon. Ayan, this contest is purely for our constituents nga kunada. Constituents. Tagaramon laeng iti kasali dito. Ayan So, iti with your name, age, address, and barangay captain. I-text nyo lang apo. Tapugtuan nyo ti paulo na dating asunata. Naglakalaeng apo for a chance to win 300 pesos courtesy of Engineer Kokoy Terte. Hantang nga parikatanan ita. Ket aglolo ba mo ati cellphone. Prince, baka may charger ka dyan. Charger ka. Wala dong, wa man. Wala ka ba? Mamatay itong cellphone ko. Baka mamaya ma-idap, maditay mapuko. Okay, once again, for 300 pesos, courtesy of Engineer Kokoy Terte. With your name. Meron, pero pang iPhone naman. Ako mayroon din ako dito. Pagbigti man. Niloloko mo kami. Okay, with your name, age, address, of course, siyempre, address Ramon. So, this is purely for Ramon lang apo, taga Ramon lang. Ayan, nadamo sponsor nga taga sa baling nga lugar, isumo lang ti mga bag. So, 300 pesos. Sabi natin sila, Ramon lang? Sabi niya. Sige, i-open na yan for everybody. Aminan, nasa din ng mga lugar tayo nyo apo. Dito man apo Santiago, Itiague, Cordon. Middle East, ayan, China, Pluto, anapay, dagitay, mga lugar ti entero universe. Basta. I-text nyo lang apo, ito official text line over 0915. Paano yung format? With your name, age, address, and the name of your barangay captain. Tila paggatpan nyo man. Sige nga, kung alam mo. Courtesy of Engineer Kokoy Terte. Hindi naman niya kilala mga official nila. For 300 pesos, dito na po, ititatlag nga sunata. Hello. Apa sino dito yung tawag? Yeti. Hello. Ay, agri-ring pa lang yan. Hello. Ay. Kumusta ka din itanbiag ko siya kadipay di malaglagip mo nasyak man bilang tikas mo damagin sikat ina ar-ara paapen nasyak dito'y ang pagdanagang kasal-sarita dayto'y ladawat kaya't kada awak mo't telepono isut dinget dayto'y barukong ko nagrigaten long distance nga ayat idan na iiliw ken panas nagina
labas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko itayan mo data telepono rangtayan ta tisega kinsugno tasiksikalat inay ayat ko hantang nga papayagan balong Hindi na lang nasarkan ka. style mo mo ta nakita nga ngayong impose mo din nga ba so and it's Kasi-send pa lang ata yung message. and it's 5 minutes before the hour of 2. Of course, thank you so Wala. much for listening. Wala. Malayo, mahigit 200 itong tumating na message. And, Oh, dami. and they keep coming. Look. Okay, from Sagana, Santiago, iti barangay captain da po is Abel de la Cruz. Iti Pugtuna, long distance nga ayat. Ayan. Nagatoy mo na kung dirtix mate. Yeah. Na naman, mati. Mali aja, mali. And of course, noong kayo nga nangabak, baka kasi kayo mga abak ng dama, iti 2-burner gas stove. Gusto nga tabayanan nyo malay mo ako. ikaw yun ate sila. 2-burner gas stove. So, we would like to say congratulations to a 16-year-old boy, John Richie Pascua. Once again, from Sagana, Santiago City. Congratulations! Ayan, urayan nyo apo, dagtitawag yo. Taiyawat minto, dagita load. Ito, siguro rabingin, masango ni John Mark agload. Yung nauna, ito no. Yung nauna nanalo, ito Yes, kanina. first is a watch from our beloved, our Yeah. very own board member Fred V. Alili of the 6th District of Isabela together with Sangguniang Ang Panlalawigan Panlalawigan, Arco Arco Melis. And then ito may katuwang premyo courtesy of Giovanni Vizcara. And another from Giovanni Vizcara. And for this last tatatlagasonada from Engineer Kokoy 30 of Ramon Isabela. Dagita apo, dagita napapatag sponsors tayo. So once again, thank you so much apo katakay amin. And that's that completes. Ayan, that completes our second set. Dito Oy. na nga po. Ada kami manan dito ay kasamiran ng radio station din. Kakayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Agsubli kami karot kalpasan iti sa magmamanupay apalagi.